ade egothun votlumaki shirukkamuka gunamanda befulunge hujjataki algonme miharme nisam getere islami shariate tanfiz nukure islam dinuga hukumtaka tanfiz nukure hinduga efada taneke is veriyaka genna mihako ikhtiyar kurare mihaki islami shariat tanfiz nukurane mihakan khandelegen ege haluga efada mihaka vote difkamuka wanama nunama me system geteren majliha wata parliament ahwa mismi hunaki emi hunaki khandelegen enge Allah subhanahu wa taala ge hukum sultafiyawa ehen hukumta hadane beikamuka ehen viru ekan khandelegen enge tibe efada mismi hunna vote lumaki ei kandeligen shirukuga babelu mehem algonu mes e shirukuga teriya wategen daanige ade mi hagigatuga ara muhim munutai mike balalafkam gawana mastaki Allah subhanahu wa taala ge hukum fultaka hukum nuko ifara kolumaki bodada jehumaki hama kandeligen kufuru shiruku ege pes shakkene ehm Allah subhanahu wa taala kiyet Qur'an ga wahi qura bangwa fawani ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أدى الله سبحانه وتعالى بابا لبيتك حكم نقرأ منك هما كافرون أدى إمما ألغن من كم مسلمكوس ألغن من مسك كورن جهني ألغن من أدى ميتانوغا إسلامي شريعة فهم كتبا تنفيذ كرويتو أدى ميجي بدالن جه مهم نقطعكي ألغن من ميجي نبي كفر عملك එහෙන්න මෙස් දෙන ගන්න මිතේකමකි කුෆුර්ගේ අමලේ කුරා කොම්මේ මිහකි කාෆරෙකමුගා වෙලෙවෙනෙතෝ නොත එනකි වගතුන් හම කාෆරෙකමුගා අලගොන මන කණ්ඩාලා නිම්මි දානෙතෝ ආදේ මේ අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාඅතුගේ අකීදා එන්නෝ එහෙනි අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාඅතුගේ අකීදාගා තක්ෆීර් කුරුන් නොත කුෆ්රු කුරුන් දෙබය බෙහෙ ඒ තක්ෆීරුල් මුත්ලක අද තක්ෆීරුල් මුඅය්යන් තක්ෆීරුල් මුත්ලක කි ඒ ආමුකෝ ඒ තක්ෆීර් කුරේ කුරම මිසාලක මිහ කුෆුර්ගේ අමලේ කුරානේ ena ekura kufur ge amalaki kandeleken ei ade e amalaki ei kufur kamuga algon me bonanje hene ehenna mes takfir muayyan wata kandelike eveni mihaka e hukum jahar wene ki kafir kamuga kandala murtad kamuga kandala kamuga banama algon men hama wagutu mihaka efadamale kodluma ki ka enga mette hukumen jehene eheni eveni mihake matta sida kafir kamuga hukum jahar ena काफर कुरुमगे कुरीका फुरिहम वाजहे शौतके बहुरी आदि हम एह मेकन कुरुमगा एकन फिलादा बे सबब ते बहुरे एकन मनावा एगत मेरे बयान कुरबा फवनी आदे कुफुर के अमले कुरा कोमे मीह को अदि काफरो लासिबन कुरे एना बहर के कुफुर के सबब अदि दीनु बेरो नो पुरेदान एने अमल कुरु हीरो ege eya gule ehem baawar handattake horumge sabu ena wagutum kaafarnu kureri dane ena mes e furihama wanje shauta furihama ko adi nafiwa kantatta fila diunu menui adi nafiwa kantatta fila diunu menui enega macca kufurge hukume nujehene ei ahlus sunnah wal jamaat ka aqida ki ege misal kalguna badala mato misalaka wakkan kurum ki islam dinwa haddu kandele pawa odo faafe hame gota murtaduma ki islam dinwa haddu kandele pawa faafe wakkan kura mihege hukume kamga kandele pa miyati hadde kamga kandele pa miyati enage akkenu adi hame murtadwa mihage hadde kamga kandele pa miyati ena katulu kurum emema algon men badal mato wakkan kura mihako misal kene hama wakkame kuraira enage atennu kende ena akkana mijeheni ena wakkan kuri echki ei nisobhama echka to balen beje adi hama heme ena wakkan kuri ette wakkan koge negi echki rakka tere tanika rakka ko fawa negi echkam ga wa beje adi enage bes hissa ge dehimine echkam ga begen wa no tenege bappage hissa se ge echkam ga begen no ane adi eya ekiga islam din haram ko fawa echkam ga haram islam din haram echkam ga begen no ane ifada baawar shartake furihama ve adi nafita fila dia misal kena putti fila gospa wa mihe ena wakan kurane hingere ngometta adi e hatte gaame nukurevene adi minu ves mifada kantatta e bohode ena lafa majbur ko ena birudakka ge mihako e wakan kurane hingere fada halte kas ena ngometta adi hattu tanfida nukurene ame egota shirku ga me kufuru ba miha es kufuru ga amal kura miha ves ena adi ekan kurumako maguta ko ene ki kafir kalmunna tan gune mene aslaki muslimi gaslaki islam kan demiyate ene gametta kafir kan ge hukum kandele ge nubihe ya hindako ehne mesei bai halatu ka fiya dinu ka kandele gen
inge kantata ekin kamake inkar koftum gawana mena khandeliken kafarwane vel mene bayan kurani ei ay yunkir amra ma'luma min ad-din bil darura dinu khane bayan vigen bakamake inkar koftum gawana ei ebbes muslimaka nolene ifada kamake inkar koftum gawana mena dinu berwana misalaka badakun namazaki wajibe nun kamga ralaki haram itte nun kamga no Allah subhanahu wa taala haram kurwa fa itte sudda kurani ralaki hudde chikam ga kandalani sineki hutta wani kamekam ga gunanni mifada kame kofi mihayne ade itura hujja kaam kurakan dehene en hennes badan hena buddhi salamatu kureto e uni mifada kantata benama fahu emiyak sida kafir kurane hem algon me badare kam ga yesu sada algon me rajye ga rais kam kurun islamiy kurun taim bes makam kurun islamiy ki bagut algon me na kafir nukure ben ei Allah subhanahu wa taala ga hukum taka hukum nukuram aki ek inkar kurum khandeliken e kafirwane tan ekam ga elmen bayan kurane bes shakkene efada mihkum ga wana efada mihe kalgon men taayid kurum udde nuwane ehna mes mi bar tafsir ko elmen basawafe beve Allah subhanahu wa taala ga hukum fula hukum nukurima ena kafirwane halat taka adi ena Allah subhanahu wa taala ga e hukum taka hukum nukurum e bay halat taka adi kafir no sinjada ne Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ga wahi kurabanga fe e kuriga algon bayan kuri ayat ga afadan Allah subhanahu wa taala baba de chika hukum nukuram ihna ki kafirun ne wa ayata ayat ko ga terega ham Allah subhanahu wa taala wahi kuraba man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun adi Allah subhanahu wa taala baba de chika hukum nukuram ihna ki ei aniya verine adi anikavs ei laham wahi kurabani ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أدي الله سبحانه وتعالى بابا لوجهك حكم نكرا من كبار من كي فاسقون يعني مي آية على من نبي مي آية على من نبي إبدي الله سبحانه وتعالى حكم برتك حكم نكرما كافر وسبحانه كما أدي باي حالتك هنا كافر نوع أنيا بريكم جالس بيجن داكما أدي أني بحالتك هنا فاسق كم جالس بيجن بداكم mi hukum nukurum masalaga ehnames ebbes shakkenen olumenne kame Allah subhanahu wa taala ge hukum fultaka khilafa hukum hedumaki ege macca hukum hedumaki ebbes shakkene ijma masalage ei kafir wani kame ehnames mi masalaga algon me balalaftam gawana e hukum tahdar bayfar algon mujtama ga misalaka mifada tantanu ga mifada kankan kurantibe minati dini gotum tandor filafati be be non emihunna e sida kafir wane fada kamikam gabe emihunna ne ganibba me hama kandelge inkar ko e hukum ta inkar ko halu engiti be ehen hukunta hadan bar walani nuwata ekama masake kurani ehem bitikam gawane ebbe shakkene efada be ko kafir wane henna mes e sida Allah subhanahu wa taala ge hukum fula inkar no kura halu adi ege macca mi agutta balafa ehen hukume hedima kafir medane kama mihaka qabul kore fati miya dalgon metere ga din kankan eura olum filafe ne jahe lokam miyati fetri ame fadhem ehme ilmeringe namuga eki mihun eki ejje kiyam deum desam warak inabe kolon ara nehma mifata shubhata huri zamanika mifata shubhata fetri fa palgon ne magutakum efada tantana wanna mihunna ki sida kafarum kam gen hedene ehne sam faha kuran je nukta Allah ke kan hukum fula ham kandel ke emme ne hukum fula ka inkar ko geya furasar ko waga dakka mi hene kanne ge turo chore ina kafar wan ehme mi algon men dene kanne ekame mi mawdu waga de